Hmm. 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 Nikmat. Hmm. 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 Oke, yo what's up guys, welcome back to my channel, yaitu di channel Teguh Subakti. Oke guys ya, jadi di video kali ini guys, wah sangat spesial sekali ya, lumayan guys ya, lumayan agak spesial ya. Karena di sini tuh ada ini guys, nih ada asin ini guys. Kalau di daerah saya ya, ini namanya asin amis guys. Tapi gak tahu ya kalau di daerah kalian. Coba nanti komen ya di daerah kalian ini namanya apa guys, asin apa. Nah di sini juga ada terong, jengkol muda, dan ini guys yang paling enak tuh sambal pete ya. Wah, dan di sini tuh seperti biasa guys ya, tadi habis hujan. Oke lah, kita langsung aja ya makan ya. Sebelum makan kita berdoa dulu guys. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Sinamis. Hmm. 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 Pakai kerupuk. Hmm. Hmm. Wah, jujur guys, enak banget ya, nikmat. Hmm. 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 Saya coba terong. Hmm. Wah. Hmm. 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 Nih guys. Hmm. 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 Kita coba lagi jengkol, sambal pete. Hmm. 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 Wah, mulai panas lagi guys. Hmm. 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 Jengkol. Hmm.
Petenya. Wah, nikmat sih. Terong hijau. Kita habisin dulu jengkolnya. Aduh, tuh. Oh, maaf. Dan maaf ya kalau tadi pas di awal video nanti videonya agak cerah guys, karena itu matahari ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau guys, terong. Wah, panas lagi guys.
Hmm. Wah, panas. Minum dulu, guys. Wah, alhamdulillah guys, habis ya. Oke lah, mungkin ya videonya cukup sampai di sini saja. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa guys di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye.